chutia Lok Sabha a Mizoram mipui ayo tu kan Member of Parliament in Citizenship Amendment Bill sangni sompakwa hi kan thlope we will be supporting this bill. Thank you. Atile tak zul si a chuan thian pa enge kan thinrim chan hi tiang deuh kha kan ni taber mai in than campaign la ya athu azuk le ta hi chu thu ran lo ni ta se CAB chungchang a po kan Chief Minister zom tak point an pulut lui ni chuan ke ni chu kan chuak bai don ani ti kha asoi ta mo wa ten abik takin ke MP a lo thlan tlin lo ni ta ngila mo Mizoram ta na poi thei tur le kan Christian sa khuana atana poi thei turang chi re ra hi chu ka do bur zel rigot mai don ani ti kha ka sei duwa Mizoram lama total ban hoi hotin ko ran kan tong trai ruala sarkar lain CAB du lo lan tir na chu om alo ti puyang reng box sia he bill soisel hlo tak hi mizo te hian kan do nge do lo ti a hian trong vai kanome moni kan chiang lo tanak mai ani chu hetia Mizoram tlang le Delhi tlanga kan tran mun asang hi kan export quality ya telte po ani mai thene engpo ni se Lok Sabha an pas tak he thu bu chaila ya Rajya Sabha a inchiamek Citizenship Amendment Bill sangni sompakwa thlir zauna kan nei dona ani na mai ba ka ani mai o mange ti te po kan tel le dona ne CAB hi BJP kai hruai NDA sarkar khan an sarkar ma satop lama khan pass an lo tum to a India marchaka du lo na anasate mawangin Lok Sabha a an pass nuwa Rajya Sabha a an pass thei talowane dananga manglovin he bill hi athita tinane kumsan hi sompakwa in thana BJP chuan he bill hi an manifesto a an tel lewanga BJP chuan he bill hi an manifesto a an tel lewanga in thana la chuan party mala sarkar na siam thei tur khopin anan chak zui le ta ne ti chuan bill chu December tha Union Home Minister Amit Shah chuan Lok Sabha pulutin olsam takmain an pas zui ta a bill soi ho na ro chu angai nom viau thungane Rajya Sabha a atlang le ani ngat chuan he bill hi sa khuana manga India khwale tui ni thena dan India in aneina masaber ani don ta aduang tu hi Hindu Rama India siam tum ani miawa wangin ngai tuana ati thui tabokane country thewangin India hi khowela Muslim ram lian pathum Pakistan Bangladesh le Afghanistan tenan huala CAB hi heng rama sa khotlem jok ral tlante thlawang hauna ani berome ram pathum atanga dan lova ron pem lut sa kho paruk betu te chu India khwale tui ani theidona chung sa kho zui tu te chu Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi le Christian te anne kumsang kha zakwa somnga panga a pasto Citizenship Act thak na turniin sa kho paruk jing ami te hian anrama ti du dana antura kumsang hi sompali December ni somthum pakhata emo malama emo India ram anron lu tani chuan khwale tuini na hi an nei theidona Muslim ram thim puya tangin an sa kho zui velo te chuan India ram hi anron bo tuawanga vai velang ti chu atak nge in aron thleng don ta tinane CAB hi sarkar masa khan rampuma man tura tinia mase mar chaklama daudalna anasatta ke mawangin Union Home Minister Amit Shah chu ajin kwal tawat watmaya Mizoram apo aron chuang kai nge ani kha mimal tlom ngai pole sarkar te dorin he bill hi pass nge yani theidan tur adapa marchaka inner line permit man ngai na state Arunachal Pradesh Nagaland le Mizoram te chu huam tel tir ani talova 6 schedule ina a huam mundang te po ban ani bokane marchak state te hi namtla hlang chen na kanide fura kanin hungna sadai chu CAB hian aron phin dar don ti kan thria a in chim ralna kong chu zau taka hon ani don awangin kan do dal ta ne hetia state pathum ban ani chungchang a hian Seven Sister in tingat notice te in lung rualna ti chiat tumna ni te a ngai ani boka kantel velo tia lungoi tok kanom lain kantel lo wangin kan him ti na ani chuang love tin do dal tok kanom ta bokane
Citizenship Amendment Bill chop chuak tu telam chuan hunrei tak rabele ti du da lom to sa khotlem jok te tan zalena le za omna chu he bill mang hian kan pe thei dona India chu Muslim te kuttuar thin sa khodang te tan tlan chiat na hmuna siam kan tum dona ni antia Lok Sabha a he bill pharani tumin mar chagram te hlau thon le har satna ni thei tur te chu tel ani tolova chu wangin he bill hi chi ai puina tu rom tolove tin Union Home Minister Amit Shah hian asoya heti chung hian mar chaka chuan total ban huai hotania Tripura te phei chuan mobile service ti top ngai khopin tharum thona achua kane Lok Sabha a he bill soi ho na hian India dan puya kal niin eptu party te chu antranga article som pathum na fundamental rights a sa kho zalena le dan ma a intlukla na chu he bill hian sa kho ti big paruk ane wangin akalani antia he hi sarkar lamin an phathunga India ram chunga dan chuan thleibi ka nei lo tur tilan na article som panga na le somni pakhat na chu Muslim te antel velo wangin an thlei tabi kani tin eptu party lam hi antrang le boka sarkar lam hian namtana seat le thildang in hausak na hi in thleina ani lo chung chuan CAB po hi ani na turbik om love ative thunga Muslim antel lo wang hian sarkar chuan Muslim te hi a en ranga he hi dan pui kal tatani tin eptu party hi antrang le boka sarkar ro chuan kanram thenoma ti du dana tuar sa khotlem jokte hum kan tum mai ani ye antive thungane he bilawanga India mar chaklam kan lungoi lo lain Rajasthan le Punjab pa Pakistan ral tlan mi sing khat le sang sari vel chu lomin anau thunga kum som pakhat nilawa kum ruk chung India a anom nuwa khwale tuini na annei theitur chu hlu anti hlea Raltlan tamber hi sikle Hindu te ane heti lai hian Tamil mi te ro chu an lungoi meulo Buddhist ram Sri Lanka po telve angiata anrama hian Tamil Hindu tamtak ti du dana tura khosa anom nia soin chungmi te thlawang hauve chu andua Sri Lanka kum sing chuang lom to Hindu te kan ngai tha hi adik love antine he bill hian han ngai mai chuan Muslim te abitum nina langa Rajya Sabha hian atlang le ni chuan Supreme Court a khin tumna te po om to ne Union Home Minister chuan Muslim te tan engma hlau tura om lo nina soya Muslim te chu India khwale tui anlani reng don thu te atar lang tel bok chuti mek lain US Commission on International Religious Freedom thung chuan CAB hi tibik le leibik neyani antive thunga Lok Sabha part 2 Amit Shah po hi US a zin theilowa khuwa khir chi ni tin he dan hi anlo soi selve thunga Muslim te mai ani le sa khwana manga khwale tuini na pek theina dan hi thra antilowa sa kho zalen na ram India ram ti chiat na turani ye tinan soyane he bil siam tu hi Hindu rama India ram siam tum tu RSS te political wing BJP te animiawa chu wangin soi hi a hlo le zualane India rama Hindu tan chuan Muslim te hi noksak ber ani wangin he dana tel ani lo hi Muslim te nek chep ne mo no triaw na tur ni te a ngai ania RSS le thopui Hindutwa kalpui tu te chuan Hindustana India ram hi siam le antum hle a politics a anaw hla an agenda lian ber ani ngea Mughal le sa phovin India anop mang khan India chu ram pakhat sa kho pakhat nitura kalpui antuma chu sa khwa chu Hindu ane hengai dan hi tun naya chuak ani lem lo thunga kumsang kha zakwa somli pasaria India le Pakistan anin thren randona khan Pakistan chu Muslim ramatana thren ania sa khwana manga ramri rina nita tinane hei hi Lok Sabha po soi chuale ania sa khwana mangin Congress in ramri anrina CAB hi kanmamo pha ta ni tin Amit Shah hian asoi nge ne India ram chu Hindu rama puan ve mai duna te po Pakistan indan nuwa hian alian hlea
Mahatma Gandhi thina khan a thel tamai zo kane kumsang khazakwa somli pariat January ni somthuma Mahatma Gandhi chu New Delhi ya Nathuram Godse chuana ka phluma Godse hian India nampa hi zalena petu ni lovin mi nok sak kangin angayane anua aka hlum chan asoilea chuan India in Pakistan hena poisa apek tur indona wanga apek du lo chu Mahatma Gandhi hian chonghein peturin anora hepa hian Muslim te akhongain Hindu torna chu thlengma se poi hatilova India politics a athu hi alen ema wangin athi hi India ta na thazo ke ti hi achan pakhata atela Hindu aphatsana Muslim te akhongai jok ni hialin asoi bokane sakhoti bik manga ramin kai shwaina hlo omzia chu India shwai tu te hian Gandhi thina wangin tranfunga an man thei phata Hindu rama India puantumna chu daudalin RSS po kumsang khazakwa somli pariat February nilia khan khap ania shwai tu te ba ka anmi le sa singtel chu tanina an khungmana he khap na hi kumsang khazakwa somli pakua khan li ani zui le ta Hindu rama India siam tumnai ro chu me mi ani talo thungane Hindu thlawang hawa wanga India nampa meu aka hlumawang hian tunhaya BJP MP pakhat chuan Nathuram Godse hi namtana mirin nom martyr tinasoya BJP shwai tu te chuan athu soi hi helvia win langma se hetiang ngai dan nei hi anom tafur mayane Citizenship Amendment Bill hi namanga inchim ralna zona chuan ahim lo hlein halanga asa khwana lamzona po hetitaka Hindu rama India siam tum tu party in angai poimo dana hian omnom na chi ani lo hrim bokane Lok Sabha an phardon khan he bill hi Jammu and Kashmir in hungna an thria tak lukzetin sarkar chuan angai poimo a an MPG nga tu main parliament thutkhom hi an thul turani lo tin vaukhana te po ati chuakhial bokane CAB hi namle sa khuana aya hlo omjok nia soithrin uniform civil court in azui don ni in report then khat chuan antar langa kumsan hi somhnia chuan chhop chua man antuma hepo hi an manifesto a achuang wang to bokane engpo ni se CAB a hlo omlo ti te Mizoram min huam telvelo wanga kan lom na te hi thil thrani le ni lo chu hunin ala hril dona thil chiang takero chu BJP mathlir One India siam tura malak na hi atakin kantongin kan thlir mek kane